Piny Kenya kawuono dhialo higni 15 nyaka ne katiba ma higa 2010 ne sidh ayanga. Kata kamano, moko kuom riwruoge makedo ne ratich oganda pachoka owuok tung' mosuo ma kagiwacho ni thoth chenro ma pachoka ok ta e yo mowinjore. Kotelnegi kod Suba Churchill mar Kenya National Civil Society Center gilero ni pachgi e wi chal mar piny Kenya ahinya te medruok mar mibadhi e sekta mopogore opogore, paro ma bende osir kod Ezekiel Odero mowacho ni geno margi en ni tend piny Kenya masani ne nyalo kelo lokruok. Kata kamano, gijiwo oganda mondo mi oriw lwedo kanyakla kaka achiel kuom yore mag neno ni jotelo ma pachoka otayo piny Kenya kako winjore kendo mana kaka chik dwaro. Kuna wale ambao wamepoteza maisha yao kwa ajili ya kupigania katiba ambayo kama Wakenya tunaifurahia, na hata viongozi wetu kuna wale ambao walipinga hii katiba, na kwa sasa hivi wao ndio wako katika huo uongozi, na hiyo katiba ndio inawaongoza, ambapo viongozi ambao wanatakana watekeleze hii katiba ndio wamekuwa wavunjaji wa katiba, mpaka hata kuingilia mahakama ambazo ndizo zinatoa maamuzi. Kwa mfano, wakati watu wamegombana ama wamekosea, ni wao wanatakana wapeane mwelekeo. They are particularly concerned that the president in particular is concerned about building a church at State House. Very mundane issue. Kenyans are religious. Even before the coming of Christianity, we were religious in our own ways. Na kwa sababu wale ambao wanatakikana wao wenyewe wakaulize kwa nini wale ambao wanatakikana wakuwe na uwezo wa kusimamia fedha zetu wanakuwa wafisadi. Wao wenyewe ndio wana implement na wao wenyewe ndio wamekuwa wafisadi.